Amahoro kuri mwese, iyi ni Waka Waka podcast. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Tugiye kuganira kuri Zelensky, perezida wa Ukraine, watangiye gushyirwa mu mahitamo. Navuga ko ari amahitamo adashoboka. Aya mahitamo rero akaba arimo kuyashyirwamo na NATO nkuko mubizi nibo baparebe, aba nibo bamufasha mu ntambara arimo muri Ukraine, arimo kurwana n'Abarusiya. Aya mahitamo rero nayahe nibyo tugiye kurebera hamwe muri iyi podcast. Turebere hamwe imyanzuro ya NATO iri gutanga yatuma iyi ntambara irangira. Turebere hamwe se Zelensky we iyi myanzuro arayakira gute, ese Abarusiya bo barayakira gute. Ni mujye kure ya Waka Waka podcast. Yes, rero nkuko mubizi aba banyaburayi n'inshuti zabo nakwita cyangwa se abapapa babo b'abanyamerika bafasha Ukraine mu ntambara zayo. Abangaba murabizi bahuriye mu cyitwa NATO. Iyi NATO rero ikaba irimo gutanga imyanzuro ibona ko yaba igisubizo cy'iyi ntambara yo muri Ukraine. Ni nyuma yuko aba banyaburayi batanze inkunga nyinshi cyane, bo inkunga bo bita nyinshi cyane kubera ko ndimo ndakoresha amagambo yabo. Nge ko nta kintu baratanga kugeza uyu munsi muri Ukraine nk'abantu bashaka ko contre-offensive uhanganye n'Umurusiya ya resisa cyangwa se yagira success. Nge numva ko aba banyaburayi n'abanyamerika nta kintu baraha aba banya Ukraine, ariko nanone nyuma y'ibyo batanze bo bita byinshi, bari bategereje umusaruro wihuse. Bari bategereje ko abanya Ukraine igihe cyose bazatangirira contre-offensive yabo ari ibintu bizoroha, ari ibintu bizihuta mu gutobora imirongo y'Umurusiya, noneho bagakomeza intambara yabo, noneho bikaba byatera morale abatera nkunga ba Ukraine. Ibi rero nyuma y'amezi abiri yuko Ukraine itangije izi contre-offensive, nyuma y'amezi abiri arenga kuko turi mu minsi 70 na iyi contre-offensive itangiye, nta musaruro iri gutanga. Par contre ikiri kubaho muri iyi ntambara ni isenywa ry'ibikoresho aba banyaburayi barundiye muri Ukraine. Ibi bikoresho bikomeje gusenywa ku bwinshi muri Ukraine, ibindi bigafatwa ari bizima n'Abarusiya. Twarabibonye Abarusiya aho barimo gukoresha za Leopard mu ntambara zabo. Aba banyaburayi rero bibeshye ku kintu kimwe twabonye muri podcast zabanje tugitangira kuganira kuri iyi ntambara ya Ukraine. Murabyibuka ubwo Abarusiya bari begereye cyane Kiev, bari barafashe za Bucha, barafashe za Mykolaiv, barafashe ahantu henshi cyane, bamaze kugota Kiev. Ahangaha murabyibuka hari imishyikirano yaberaga muri Turkey, yari yobowe na Erdogan, perezida wa Turkiya. Iyi mishyikirano rero yari yo kuvuga ngo yari yo kurebera hamwe uburyo intambara yagombaga guhagarara mu gihe gitoya cyangwa se yagombaga guhagarara mu maguru mashya. Muri iyi mishyikirano rero hakaba hari ibyo abanya Ukraine bari barimo kwemera, hakaba n'ibyo Abarusiya bari barimo kwemera. Akaba ari nayo mpamvu Abarusiya bahisemo gukora icyo bita gusubira inyuma. Basubiye inyuma, bava muri zo za Mykolaiv, bava muri Kharkiv, baramanuka bajya gushyira imbaraga zabo zose muri Donbass no muri Donetsk no muri Kharkiv. Niho hantu bahise baza gushyira imbaraga zabo, utundi duce batuvamo kubera ko hari ibyo bari bumvikanye n'abanya Ukraine. Ibyo ngibyo twarabibonye. Uriya mu ministre w'Abongereza munini uwo wasimbuwe na wa mugore utaratinzeho, nibagiwe izina rye. Uriya niwe wahamagaye Zelensky, bahimba umutwe wa Bucha, bahimba ubwicanyi bwa Bucha. Noneho Zelensky abigira urwitwazo rwo kuva mu mishyikirano yose. Icyo gihe cyanakurikiyeho Zelensky yatoye itegeko ritemerera Ukraine kuba yaganira n'Uburusiya igihe cyose bwaba bukiyobowe na Vladimir Putin. Uyu munsi rero uyu Zelensky sinzi niba iri tegeko bazaritorora, niba ari ukuritorora. Iyo baritoye bashaka kongera kubisubiramo ubwo wavuga gute? Iri tegeko rero bazarisubiza mu nteko baritorore. Ndavuga kuri Suprema kugira ngo Ukraine ibashe kuganira n'Uburusiya buyobowe na Vladimir Putin. So imyanzuro rero ya NATO ni yihe? Uyu nguyu ni Chief of Staff wa Stoltenberg. Uyu nguyu muramuzi ni Secretary General wa NATO. Uyu nguyu rero Chief of Staff wiwe bamwita Stiani Jensen. Uyu nguyu akaba yavuze yuko Ukraine igomba guhara ubutaka Abarusiya bafite, noneho ibice bisigaye bikajya muri NATO. Yongeraho ko atari kubibona ko atari kuvuga ko ari wo mwanzuro, ariko abona ko bishobora kuba umwanzuro w'iki kibazo.
namwe rero ni mubyumve uyu nguyu ni umuntu ukomeye cyane muri NATO, kuko niba bavuga ngo ni chief of staff wa Stoltenberg, uyu nguyu uyobora NATO, nuvuga ngo amabanga yose ya NATO n'ibibera muri NATO byose uyu mugabo ababizi. Proposition reka nyisubiremo neza kugira ngo muyumve. Arapropoza Ukraine guhara ubutaka abarusiya bafite, noneho agace kazasigara kakajya hehe, kakinjizwa muri NATO. Iyo niyo proposal barimo guha abanya-Ukraine. Mu kiganiro cyashize twabonye ko nanone nkuko Kuleba yabivugaga, uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Ukraine, yavugaga ko amajwi asaba Ukraine kujya mu biganiro arimo kugenda akomeza kuba menshi. Kandi nkuko twabibonye ntago wavuga ko amajwi ari kuba menshi ari amajwi yarasanzwe ashyigikiye abarusiya, ahubwo ayo majwi ari guturuka mu bantu basanzwe bashyigikiye Ukraine. Uyu nguyu Kuleba rero akaba avuga ko Ukraine izakora uko ishoboye kose kugira ngo aya majwi aburizwemo, cyangwa se aya majwi ari gusaba ibiganiro atsindwe. Ni nabyo umujyanama wa Zelensky yavuze kuri iyi proposal ya NATO yatanze. We yavuze ko Ukraine nitsindwa tugahara ubu butaka tukaburekera abarusiya, nukuvuga ngo demokrasi bya bindi bya Zelensky ahora yikina ngo ninga bikingiye demokrasi yewe yawe rero ngo demokrasi ngizabitsinzwe ngo ubwigenge buzaba butsinzwe. Bavuga ko ari bo bihugu nyine bifite human rights, bifite bese bizi ibintu byose byiza umuntu akeneye. So rero Zelensky aravuga ati demokrasi, umujyanama wa Zelensky aravuga ati demokrasi zabitsinzwe, ati mu myaka 2-3 iri imbere ntiwahamya ko abarusiya batazongera gutangiza izi ntambara bigarurira ubundi butaka. Ubundi mw'abanya-Ukraine mwe mwakoze mistake ya mbere mwakoze ikomeye cyane, ni ukwizera abanyamerika. Abanyamerika nta muntu bigeze bajyana ngo bageraneyo, ntawe. Gaddafi abanyamerika bishe, muzi ko Gaddafi yari inshuti y'abanyamerika cyane, yakoranye n'abamadiru menshi cyane. Nukuvuga ngo muri gahunda bari bafitanye na Gaddafi bagombaga kujyana n'uyu munsi bakaba bakijyana, ariko byarangiye bamwiciye mu nzira. Amadiru bagiranye na Saddam Hussein murayayobewe. Amadiru aba ni bakanya amadiru, uburyo bavuye muri Afghanistan. Njyambi nkunda kubitangaho urugero kuko ibi bintu bizasa neza nibigiye kubera ahangaha muri Ukraine. Ahangaha muri Afghanistan naho abanya-Afghanistan baragambaniwe. Narabibabwiye, abanya-Afghanistan bigishijwe umuco w'abanyamerika, kubaho nk'abanyamerika, bava mu mirongo y'amategeko abatalibani bari barashyizeho. Nyuma yaho abanyamerika bagiye nk'abajura, abantu bisanga bari bonyine birukanka ku ndege byanga. Abahasigaye ubu ngubu basigaye muri Afghanistan abenshi barishwe n'abatalibani, abandi barafunzwe, abandi ubwo n'ukwihisha, babayeho mu buzima bubi bw'akagambane bagiriwe n'abanyamerika. So wowe Zelensky, ikosa rya mbere wakoze ni ukwizera abanyamerika, kubera ko nge numva ko ibiganiro byari byabayeho muri 2014, ibiganiro byabereye Minsk bigizwemo uruhare na François Hollande na Angela Merkel. Murabyibuka ko abarusiya bari bemeye ko ibi bice bya Donetsk, Lugansk na Donbass na Kherson byose biguma kuri Ukraine, ariko bikabona autonomy runaka, bikabona ubwigenge runaka, akaba ari intara za Ukraine ariko zifite ubwigenge runaka. Ibyo ngibyo rero nibyo bari bumvikanye mu mishyikirano ya Minsk. Nkuko mwabibonye, nyuma yuko abarusiya bavuye muri Bucha bakava muri Kharkiv, abanyaburayi bagatangira kubyina intsinzi y'abanya-Ukraine, ko batwumvishaga ko abanya-Ukraine bari kwirukankana abarusiya shisha itabona, ari contre-offensive y'abanya-Ukraine yaciye ibintu mu Rusiya arimo kuyabangira ingata. Icyo gihe Merkel yararizamuye aravuga ati nanjye ndarivuga uyu munsi kuva Ukraine iri gukubita mu Rusiya. Aravuga ati inama ya Minsk bwari uburyarya, byari ukubeshya abarusiya kugira ngo Ukraine izabone umwanya wo kwitegura. None se Merkel we ubu ngubu koko ubu Ukraine yariteguye ko wavuze yuko amasezerano mwayashyizeho ari ukuryarya Putin, ari ukumubeshya kugira ngo Ukraine yitegure, itoze abasirikari, ibone ibikoresho. None wakunyicaza imbere hano nkakubaza ati ese Ukraine urabona yariteguye koko? Umwanya mwayihaye wo kwitegura wari uhagije, cyangwa murashaka ikinyejana?
ni ibintu uyu Zelensky yibeshyeho cyane, waravuga ati ibi nitubyemera biraba ari gutsindwa kwa demokrasi, biraba ari ugutsindwa kw'ibihugu by'uburenganzira bw'ikiremwa muntu, amagambo arimo gukoresha mbese urumvikanisha ko niyo si y'abantu bazi abantu bazi n'ikiremwa muntu n'uburenganzira bwacyo. Ubwo rero uyu Zelensky namubwira yuko ibyo bintu uyu chief of staff wa NATO cyangwa se wa Stoltenberg yavuze, ibyo bintu ni ibintu birimo kuvugwa n'ibindi bihugu byose birimo gufasha Ukraine, kubera ko iyi ntambara ya Ukraine nk'uko mwabibonye ni intambara ifite inzara nyinshi cyane, reka mbivuge gutyo, kubera ko guhaza iyi nzara y'iyi ntambara yo muri Ukraine abanyaburayi ntibabishoboye. Ndavuga inzara, iyi ntambara ko ifite inzara y'iki, turabibona ko abarusiya barasheringa ibisasu n'amasasu n'amamisire n'ibiki byinshi cyane ku munsi, ku buryo abanya Ukraine batari no muri 1/3 cyangwa se 1/4. urumva ko rero ku ruhande rwabo bakeneye ammunition nyinshi cyane. Iyo mvuze ammunition nyinshi cyane mba mvuze ibisasu n'amasasu, kuko hari imbunda bafite, hari ibifaru bafite, ariko bakeneye n'amasasu yabyo cyangwa se ibisasu by'ibyo bisasu. Ibi rero abanyaburayi nta mbaraga bafite zo gutanga ibihagije abanya Ukraine, ari nako kagambana abaturage ba Ukraine bagiriwe, abantu bose bamaze gupfa muri Ukraine. Tubariye mu basirikari abavugwa n'uruhande rwa NATO bavuga ko Ukraine ishobora kuba imaze gutakaza abasirikari 60,000, ariko mu by'ukuri ni abasirikari bagera mu 200,000 birenga, kuko niba uyu munsi mu gisirikari cya Ukraine abatoya barashizemo, uyu munsi yasigayemo ibimuga n'abasaza, ni ukuvuga ngo iyi ntambara ya Ukraine imaze guhitana abasirikari benshi muri Ukraine, noneho ukongeraho n'abaturage, nubwo tubibona ko ari ibitero abarusiya bakora bagerageza gukwepa cyane ahantu hatuwe n'abaturage, nubwo abanya Ukraine bashaka ko abarusiya barasa mu baturage, ari naho bagenda bagashyira ibyo bintu byabo, ibyo bifaru byabo, ayo masantre y'amadrone abo bakayashyira hagati mu baturage. Abo ngabo rero nabo babariyemo iyi ntambara ya Ukraine imaze gupfiramo abantu benshi cyane. Ukaba wakwibaza rero, ukaba wabaza n'uyu Stiani wa NATO, ukaba wamubaza ati se abaturage ba Ukraine bapfuye bazabazwa nde, ninde uzaba responsible w'abantu ba Ukraine bapfuye? Kubera ko mwarabibonye Ukraine igitangira contre offensive byagaragaye ko bitazashoboka. Aho ngaho mwashobora kubwira abanya Ukraine bagasubira inyuma, kubera ko contre offensive iciye ku butaka gusa ku muntu witeguye igihe kirenze umwaka wose, ni ibintu bitoroshye cyane, kuko ndumva na contre offensive mwakoze mu ntambara ya kabiri y'isi yose ya Normandie, ndumva General Rommel, uyu nguyu mu general wa Hitler warushinzwe iriya fence cyangwa se warushinzwe iriya position yo mu Bufaransa yo muri Normandie, we yavuze ko yaragikeneye igihe cyo kugira ngo yubake ibirindiro, kuko yari afite igihe gitoya. Ngaho ni mwibaza abarusiya bazwiho kubaka ibirindiro, nibo bantu bafite ubuhanga mu kubaka ibirindiro, no bahaye umwaka wose bubaka ibirindiro, none ugiye kubatera, uhaye abana abasivili cyangwa se abaturage wa mobilije ngo bajye mu gisirikare ku ngufu, ubahaye ibintu nawe uzi neza ko utabihereza abasirikare b'igihugu cyawe ngo bajye muri iyo contre offensive, ko ndabizi neza ko abafaransa ntibashobora kwigerereza abarusiya mu cyo bakwita contre offensive bafite ibikoresho nk'iby'abanya Ukraine bari bafite. Ntibishoboka. Contre offensive igomba kunyura ku butaka no mu kirere. Mwarabibonye byaranze biranga abafaransa ngo batanze ngo long range missiles zabo barazitanze, ntacyo ziri guhindura. Abongereza bongeramo izindi, ntacyo ziri guhindura. Abanyamerika barenga ku mategeko mpuzamahanga batanga cluster bomb, barazitanga kugeza uyu munsi ku mirongo y'urugamba, nta kiri guhinduka. Nkuko muri kubibona ku ikarita, abarusiya baracyafite percentage nini cyane y'ubutaka bwa Ukraine, kandi nkuko mubibona batangiye kugenda abarusiya bafata utundi duce. Ejo twabonaga bageze muri Krenchivka abarusiya bamaze kuhagera, bagiye kuhafata aha hantu, kandi nibahafata ntazabafungurira amayira menshi abaganisha mu zindi nzira zose bashaka kujyamo bagaba ibindi bitero byabo, kuko nabibabwiye ko igihe cy'ibiganiro nikigera umurusiya azashyira imbaraga mu kwigarurira uduce twegereye Donbass, Donetsk
na Kherson. Kuko mubizi umujyi wa Kherson uri mu maboko y'abanya-Ukraine, uri hakurya y'uruzi. Aba Barusiya rero ntibashobora kwemera ko bazagera mu biganiro uyu mujyi batawufite. Ni ukuvuga ngo ngenegereje kureba ngo ni ibiki Abarusiya babivuga, ko nanone ntiwakwibaza none se Abarusiya bo murumva bazemera ko nubwo Ukraine yakwemera kureka buriya butaka ikaburekera Abarusiya? Abarusiya bo murumva bazemera ko Ukraine isigaye ijya muri NATO? Mubimbwire namwe muri comment. Murumva bazemera ko igice cya Ukraine kizasigara kizinjira muri NATO? Ni ikibazo nababaza, ariko nanone bikaba ari ibintu bigikomeje, ni ibintu bigikomeje bigikomeje kwibirinduramo aho ngaho inyuma, kuko barabibona ko ntibazabasha gutsimbura Abarusiya mu birindiro byabo. Wenda mbere yuko nkomeza wenda mvuga kuri ibi bintu birimo kuba, twavuga wenda mu mirongo y'urugamba twari tumaze kubona Krenchivka, hari Kubianski, hari Robotinho, hari noneho na Urgenia naho na aka gace kegereye muri Kherson. Urgenia ahangaha Abarusiya barahafata, baragiza bakasubiza abanya-Ukraine bakongera bakahafata. Ni ahantu bahora barwanira buri munsi, abanya-Ukraine bamaze gutakariza ibikoresho byinshi. Ikindi kandi noneho kirimo kurya NATO mu mutwe, kinateye isoni NATO, gitumye NATO irimo guseba yabaye Sebastien. Njye navuga ko NATO ubu ngubu ushaka wayita Sebastian, ni Sebastien. Wenda nawe waduha igitekerezo cyawe. Igihe cyose bakurikiza uyu mwanzuro, ninde uzabutsinze? Uyu mwanzuro wa NATO igihe cyose ari wo uzakemura ikibazo, ninde uzabutsinze? Ni NATO na Zelensky cyangwa ni Vladimir Putin na za Donbass ziwe? Ibyo byose ni ukubitegereza tukarebera hamwe. Noneho ikintu kirimo kurya NATO, Abarusiya batangije icyo bita defense exhibition, nkuko muri kubibona aho ngaho mu mashusho. Ibyo ngibyo muri kubibona ni ibimodoka by'Abanyamerika, ni ibimodoka by'Abafaransa, ni ibimodoka by'Abongereza, by'Aba-Spanish, by'Abanyakanada byagiye bifatirwa ku rugamba. Harimo ibyarashwe, harimo ibiri bizima, murabibona aho ngaho. Hari n'ibiri gukora ku rugamba, mwarabibonye narabibabwiye, hari Leopard yagaragaye irimo kurasa ku banya-Ukraine. Rero iyo exhibition ni exhibition yateye isoni cyane aba banyaburayi. Nabonye abantu z'Abafaransa baba propagandist rwose babuza akantu ndisekera jewe, bavuga ngo ngo biriya ngo ushobora gusanga ngo ari ibipupe, ngo ari ibintu ngo bashyize hariya, ngo nta kintu kirimo. Nta kintu kirimo se? Urumva uwo mwanya bawukura hehe ko iyi exhibition iri kuzamo n'abanyamahanga? Iyi exhibition yitabiriwe n'ibihugu 47 byabashije gusura izi modoka zasenywe z'abanyaburayi. Ubu ngubu none Abarusiya barimo gushaka gukora iki? Barashaka kuzagenda batereka kuri buri ambasade, kuko ibi bihugu bifite ambasade mu Burusiya. Abafaransa bafite ambasade mu Burusiya, Abongereza bafite ambasade mu Burusiya, Abanyamerika bafite ambasade mu Burusiya. Ibihugu byose bifasha Ukraine bifite ambasade mu Burusiya. Agakoryo kagiye kubaho, ibi bimodoka byafashwe n'ibyarashwe bagiye kujya bagenda babiparike hehe? Imbere ya ambasade yaho byaturutse. Noneho babe ba Sebastian neza isi yose ireba, tuzabite ba Sebastien. Iyi ni Waka Waka podcast, turakomeza dukurikirane uko biri kugenda. Namwe mumbwire muri comment, murabona uyu mwanzuro wa NATO iri gutanga urashoboka? Ese niba ushoboka muri comment zanyu hano hasi, uyu mwanzuro niba ushoboka, ninde uzabutsinza intambara? Ni Vladimir Putin? Ese ni Ukraine izabitsinze intambara? Ikindi kandi, ese Abarusiya bazemera ko igice kizasigara kizajya muri NATO? Ibyo ngibyo ndabishaka muri comment. Dukomeze tubane. Iyi ni Waka Waka podcast.